You are against our social media, so na TV so abebubu ekutia. Me ntokwa no, Mr. 204 ebefunu. You are not ashamed of yourself. Say Osofo what be better TV so kikan kwase asema kika na nura no. Awana wo sabi se busuro wo Ghana ha. Na Ghana wa ye wo dia. Ibisa question Ghana ye wo dia. Tu sisi obi ba no ke ma kwan na nke sisi me wo a. Obu obi ba no abra ni sun no. Ke ma kwan ni sisi no. Me bo a. Na uye obi a uye ni papa na ye baye honhom ne humfi na tu mu a. Sabi time wa na woni two pet cadet time wa uhu no a na wunye obi a na utu opet cadet dada no sa time se no wodi wachi after opet cadet nka be na akotoy sa design center ni bi. So me bo era training issues mana ano din ye ansa na me wura ensema me de ba beto idwa ede amama hefo ene metiefo wa wo hwe me mpamcho so won subscribing to the channel for me na what ensem na me ba be hwie egu ho ede amano like page no na wa send videos na across all the social media platforms so page aholo awo so no fato to so na obi hu ne etwago ewo oman ganem eye twa Abosom ene na ewe nsensemi mu no ene de sanda f0r ya mo de nsem foforo aba abontin abetu edwa mumiembo wura nsem no na nkoti emra you are against our social media so na TV so abebubu ekutia. Me ntokwa no, Mr. 204 ebefunu. You are not ashamed of yourself. Say Osofo what be better TV so kikan kwase asema kika na nura no. Awana wo sabi se busuro wo Ghana ha. Na Ghana wa ye wo dia. Ibisa question Ghana ye wo dia. Tu sisi obi ba nke ma kwan na nke sisi me wo a. Obu obi ba no abra ni sun no. Ke ma kwan ni sisi no. Me bo a. Na uye obi a uye ni papa na ye baye honhom ne humfi na tu mu a. Sabi time wa na woni two pet cadet time wa uhu no a na wunye obi a na utu opet cadet dada no sa time se no wodi wachi after opet cadet nka be na akotoy sa design center ni bi o type bi na akotoy na o sie to ma o kire the princess me tamfo ma na ye beka wunye nyansesem ni ma beka sa be tra social media so be bo nkutia na sa be bloggers on social media no omu hwan na oto dia no manidi omu hwan na wo no Sama wusi was start suma nkwase afo nkwala na jimifo na yedi wachi no ntwam wani nwan na yanyini nkwatire no emmoa na omo de omo sabisabi omo nyinua ma no mo a etiso obi ye obi nua ba bibi omo ni piti no sa nkofo so was start suma omo ntwechimra se wunya wikida sabi wo ba wa ma no wabubu more than 2 weeks ukokofa o girlfriend mom ena kwatena ne ho wo hospital ena opam wo no wo ba ne ho nam nipa nyina free ho no na anopa mu klini abaya ne ho ane ma video no ena se mo de blackmail no be kai se no na job before se me beda me ne kasai na o kan se bia e course ne de yesi wasana na ensam ni bi wo kra ya na me nkaye o ade se me trase ya na be simiti no makai no ma fro waka kire a lot of ensam wo ho no mo a asia ebi wo se te o ma kwa so won kasa akra won timi nkasa aya wo sa wo ye be ma Ghana ha me bo me say me throw challenge amount wo ye be ma sabi wo se ye flow tira Abosom tutu Abosom a kote da wo so a masa o mrantie no mo ko fie ko di nkwase ya mo san ko obi na nkom di moja sie na nka be free ho sa so de wo ye wo sa wo kiteska o ska o Ghana antino kwase ya se mani kwa se wudi ye obi ba no timma wo girlfriend kokotena akola ne nche so onkope ne yade nwa pamo akra ni mama busuafo afiri ho na o girlfriend a video akra ni nakedness ya video ababa wa no na sadum boni eni wutim na nya baye wu na tu mu a eti ade ya kira Abosom tu ye ne ka ba ye wa betre social media sai o monitor system no na time so be striking kofu osunsun wo de na wo Utu para kra woni bi wo ho no para kra woni bi wo ho wo ye ungrateful being hwe yiye na awurade betene kranta wo so wo ye nipa bonefo pa wo ye nipa boni ni sofo time a wo yusu abaya ne ne ye bibiduro wo yusu abaya ne bubu anointed oil no sa time na nkwasefo no mdu achi no mo wan no mo hefa me sese no wadwe ne sa ababa wa no oni abusua nti nkwasefo no apa na ade beye ne dia ene
Tuminada. It were video no a war phone so I will send the man call for no. And I'm sure and I'm saying princess. Delete some videos with you delete if you so. If you cry, I don't think that we was from our lawyer because airtime. Me play video no. What is sending was an amini abema. Would you hear what you hear me? Me play video no. Papa penny moon. And then we are sabi when na deck at the cross so sabi when you say our man who timid in nakedness ascending sorry madia that is a nipa ben away. Abosom me bisa question wo nipa ben na wo ye. Nipa ben say wo yira when na down in the nyinsay etumi awoma memum yenu na say utimi nyane naked o girlfriend to me taking naked video and I say or snapping naked no the brown na say and now they blackmailing because when you win someone eti eye we nipa bone for power te na one say ya be konanim guasiem o asase so abai because adie bia wo ye na wieyem le mu no eninti ase etres what train enya adwuma hwe se December nkofo ye aduane edi nkofo ye aduane emasebe omumma ni omabusu adie no na wo do yire ene na police station because of say wa kwase sanem kranu mienu made fo mienu aba be gufia sabe wontimu ono nkwale ne man atim so o ne ma betra yes ole ni edi akwade mpabro ni edi ne mpabro me say from now so de o ye be ma na so wo mema wo wasoro ko no mo a bo modin ne mo obi enta ko no na ka be wo say enkran ha no betu ni pa wa ha ade kwase asem na wodi ni sa no ade na wo ye ni nyanse wo mu pa ne de ye Abosom utu onyame be na afra wo utu onyame na ofra wo ifo be na nyame ofra wo so na watumi asoma wo body guide fo akoba be se afie abanti a wote ne ntan ya wosoma no ohwe nkakra ebua no ma no so nkola ani mu no watumi asoma wo nkola me postu video no na no pay wo be platform no so postu video no na no pay look at the way amokoti abranti na amobo no ne die na abranti na ni mu aye me ka asem we atre IGP this case si am funny serious wa Abosom oyama ne yatra na ninton Abosom oyama ne yatra na ninton hwe opompo omukọbu abrantie ni na me bisa say police station be na mo de call omo say the call national CID headquarters and am say hey fine omo say national CID and am say tikosi say was na omo take a statement na no ano if you crowd so afro omo ankwate no hunam nipa bi omo mbabu abrantie no ya ankwate no this is the reason why you thought down na omo here ba mu a na me blast the police for be left and right because sell video we and yes say me dance in ho video near Belema katachio nyese nipa baako nipa bem yensa atake abrantie wa sukọ no mawe bubona fum na abedi national CID headquarters ya yesi aye case basa this is the reason why you try maya na yeka nipa ni bia asam no o police ni na case ni wo winsem a wadi case ni docket ya to e wo national CID headquarters no sa wo pen ngwase abanya ni ngwase listen to me carefully. So who pen him guasia benyani guasia because for mine na yetim sabe enya ba akofo man na sikanti yenka binu asem dia ye no say na amen na ni o man na yetim sabe imprediasa no kre ho man ni mu ene say no kre ho man ni mu ene say ena Abosom ya ne ho say wanya sika ena look at the way obetna ho akesesem bia na wo ye eye hu o susudwa wanum ne wa ne te ha ye hu Abosom na sabe Senya mapa ne ye cheap ene man na efo no matter how sika wanya me wo yi me family ya ba bia ma nwale mo wi ase da na okra watenka be na wo watenka yesai stupid man ba betra ba kika nkwase asem se ena mo bloggers wa na he no usisi nipa na ye ma okran se sisiminti look at nkwase asema to a okeka na o TV ne so na one is slow Ghana ha udi agro nkra da fun wa makuma se afono. Yes, I am telling you today. So we are also better than who notorious one. Remember when say Kumasi na woni wura. Na nkran so beto nipa wa ha. We are mayanya with the yanso hin. Nipa ba kwa ma menso, ama wenso. Now Subai we na kade be president here di no. Subai tantai we the president. Abosom. Subai tantai we the president. And to trust them we say the president. Say me president here di. Oh, and there will be per year. On say, we need but look at the way I will say. Unru baby, I said, so back of Ramon, but look at the way I will say, Bonin.
ayo muma enti esewu ni padua bone ayo muma enti egu wani mu ase enti nesa okasa wi a trase na fafun na tie won sam kan ya okaye no. It doesn't make any sense. Make sense ba kokura say no sense. What you say? Say no what happen say ukọ interview wa questions e bi say nyina answer o de ba nyina say what dream na nyadwuma Osofo kira Abosom me ka kire wo me fan so your papa pani mu me usiam na odi nkwase asem kire me a me de ma pampa ba pem wano so me ka nkora na dia kire wo yenye kuma se fo ntimi nsisi obi a wo Ghana ha na wo ye ha wo Ghana ha o Ghana ha wa ni mo wo even credibility be na wo Ghana ha de woni me ya zani so be puni papa di misika wo de me se ma tuo challenge ama wo pa me so free life wa ma nkwala ni san ko fie hobiem na ko do mu ye be di jomo ko di moja sie na ke be fie ho because ade na wo ye ne nkwase asem so wo se be me ni fie etu wo kire me masem atre nipa no a ye be mu se me ma wo fie utimi sore suma won kwala asem nkwase se fie woni yema nyina enkwala nta de a wo se nyina wa se fie ho TV enkwala ne hwe games wo mo everything wa se fie ho e de abaisem na wo yi etu opon we nyina na wo se princess fan kwala ne ma wo ena se nka wo de begugu aduane ma momadi etu na nka wo begugu aduane ma momadi because ade na wo ye utima adwen nyina ya adwemfi adwempani utim. Look at the way obiba brantie a wo boa wo yire. Look at the way how they are here. Yeah. Okay. You catch us maybe. You catch us maybe. What's in the line? Or catch us maybe. Or catch us maybe. Or catch us maybe. But you can't even see if you are seeing you. You'll be also not a saying. What is that? Fucking boy. I'm going to see some. A Jimmy Sam. I saw Osofo. You catch us maybe. You catch us maybe. What's in the line? Or catch us maybe. Or catch us maybe. Or catch us maybe. But you can't even see if you are seeing you. You'll be also not a saying. What is that? Fucking boy. Sure. Abrantie or Mobunwin. I abrantie when direct Abosom sorry them a pretty pain. Sabi what to you more pain. Abrantie yo mobuni yo. Me say Dr. Kufudan Pale IGP me sre wani di msa case no. Me sre se petition kura ne ye be ba nyame aduma from Monday ye the petition be ba. Director of CID minister of so nkwase asem so mpa nkwase asem. Video na na ho clear no. Sa Abosom nsa no adwuma ni bi no. Ni o ye o Ghana ha no tutrasem we mpa mi na unse wo se pa abo enye wo na. We ni pa boni ni Bible sample Osofo ye say. Mo hia no. Okay. You catch us maybe. You catch us maybe. What's in the line? Or catch us maybe. Or catch us maybe. Or catch us maybe. But you can't even see if you are seeing you. You'll be also not a saying. What is that? Fucking boy. Na we Osofo a usuro nyame a ubu awurade fari awurade a eti de wuye yi tinka baye ka betra o man we mu aye tinka de wuye yi ka baye ka betra o man we mu aye when you su obi baba 13 good years when you su obi baba opon boni mu o papa mu abaye ye gina wachi ena kwa de ompeso obi ababan no ena ompeso obi ababan me say me hwe video wa kwa mo fa so a mo video abaya ni nakedness e kwa yo mo fa so no mo clean ne ho a say afeje wo send man ko for them who say mind we adwempa ni utrim
f0r akwa abim edewa attention TV so pam chomo subscribing to the channel for me na mo share videos across all the social media platforms so efa ema mesa makramo that's in it yes I'm